Pamirsa usulan penghapusan kredit macet UMKM besanan COVID-19 kantun nyantosang rancangan peraturan pemerintah PP. Nanging pemerintah sampun nyumpuin kredit usaha rakyat kur saniring sor 500 juta rupiah. Menteri Koperasi UKM RI Teten Masduki ritat kala peresmian rumah produksi bersama kakao ringpeh kaliakah Jembrana Wedarang tetujuan penghapusan status tagih puniki mangdo UMKM sane nampenin kredit macet sida muali moliang kredit ring perbankan. Punika taler paiketan saking bank nenten mewah malih ngawawahin kreditur khususnya nih UMKM miwah petani. Manut dane bank swasta sampun akeh sane nglaksanayang hapus tagih nucap. Pamekal sering bank pemerintah kurnyani punika santukan mepaiketan sarang keuangan negara menjantan muatang dasar hukum. Teten mastikayang ringgalah saneja kirauh hapus tagih puniki side kemarkiang. Manut dani Bali taler kekantenang pinake wewidangan sani kaulengang nanging durung wedarang indik wentenan UMKM miwah petani saking program kur bank pemerintah. Surya Dharma Bali Pos Kuningayang.